خوندکارên Sûriye û Rojavaya Kurdistanê li bajarê Entabê ezmûnên Bakalorya yên Îtîlafa Sûrî pêşkêş dikin ku rojekê tenê ew ezmûn berdewam bikin. Xwendekarên Efrînê bi qaçaxî derbasî Entabê bibûn da ku ezmûnên xwe li wê derê pêşkêş bikin. والله قاچاقی هم وطن سر حدود سکنین هم سر حدود چی که پر سکنین سبید هم سکنین بین حتی بیواری و چی که چاتنه بین عسکر یعنی کسی بار ندن اما چند جور خالی خستن هم گرتن هم فتلوندن چند جور فیشک آویتن در سر مارو دویتن در تولیه زور زور هم در بس بین. Xwendekar dibêjin ji ber ku ti aliyekî îtiraf bi şehadeyên rêveberiya Xweser li Efrînê nekiriye ew neçarin werin Entabê li wê derê ezmûnan pêşkêş bikin. شغل به نواكي عفرين قانون الحكومات تركيا يعني معترفة دوليا أنا العفرين هي مؤقتة نابلية سوى تشوف تشونابه ودي سجبه نا معترفة ودي سام بنا معترف عفرين ما روح راحت ناكت شيتر هەروە خوندەکار دەبێژن ڕەوژە لە سەرێ مەترسیە چێدەکە و بچنە حەلەبێ و گەلک جاران کورد لە سەرێ حەلەبێ تێنەگرتن. ريك برشاتم بيشتا داو 5 ساعات داو 6 ساعات بريفا حاجز بحاجز هكي داخيني تعجيزاتني برشي كان معناه دفتر عسكري معناه دارو خاصة طلابات كرمانجا جي دو دخينان بين اون كرمانجن فهو معناه عم يخوا مضطرين اموار الفرع عن طوبه بقادمين خوندەکار دەربارەی پێشەڕۆژە خوا مەترسی دارن ku nedikarin li Efrînê xwendina xwe temam bikin û ne jî dikarin li Helebê pêşkêş bikin. Ji ber vê jî Entab ji wan re derfeteke ku karibin derbasî zanîngehê bibin. Bi sedan ji xwendekarên Sûriye û Rojavaya Kurdistanê berê xwedana Entabê de ku li vê derê ezmûnê xwe pêşkêş bikin. Di navê van xwendekaran de xwendekarên Efrîn hene ku bi qaçaxî derbasî Entabê bûne. Xwendekar dibêjin ji ber ku metirsiya wan ji girtinê heye ku her ne Helebê û ji ber ku شهادين عفرين نهاتين اعتراف كرن او نچار دبن ورن عنتابي ازمون خوال بازار عنتابي بيشكش بكن جمعة حمدوش روداو عنتاب